Asia abogana de shemamba ya mamunyina ache. Emma wakwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsemo. Yansake na na peye si ho adwane ya de besom Kasiebo yi. Ni nyina de frapo ya mantam no emo. Achem abuabo babia yetie ayakua frakuba studios. Akua frakuma batampani studio na yetia. Ya baba chene sre ene abasa ediama wagana de shemamba nsem no. Edoso papa de obetie bi ne sa John Dramani Muhammad nsembia tudwa afananado danko akufa drama mu obone hu. Na so ana NDC amanyoko no na won gu ahobo aso se kanyakopo ya adoma da wo chena omode o mabato no eba ba hia so na so bibi firi so abete bayira humam amabayira tima mu akase na wamo eye don freni akasa ade afa abato no dwumadie sade sebe ekọ hu Adehye wo achem odanso anu dam asemben ya chen waso krono ekuwo mo se na so ani ade mo bekọ akopie mu ewo eye obi eman so na asem no kase USA mpanyufo ani abre papa ewo South Africa fo so ade ade enti ana o mani abre wo no mo so emu enkyeremu anopai ede yanim yebebo mu Ghana adeshimamba ene anapai ensem no Eni na yatete edi ache wo no na mayefa sedama Ahenkan ya for Mother's Day ya de huda ubo beba afem na so na rich drop eno ane ensu a obia so ade atuma ye bobo ti se wote eye ochema mu ha na sensu yi omugbo bia ene ye wa ugegere sanse eboam ya pomden SP esitapa na de ebre sevata menya ntobase yi ni baako adansidie no eye bebere Ghana de shemamba ene anapedi achi wo Facebook ni YouTube Search Ahenkan 93.3 FM. FM ni ya capital letters achoya kese udru wonu mo. Fa waju nchiregu ebekan edi amabre se fatem eye SMS nenso 0594841044 de fahwa. Ya bekan edi amo na pe wakenkan for Friday yaba ne yaba. Efia ampofo wa. Mene original. Adwen pa hene kofi mensa jene papa na papa ni wani mukan Ghana de shemamba nsem no ma yansha asiese Ghana man pani dada John Dramani Muhammad eden nsem bia to Ghana fo animo na nasem a wo kan nyina dane se ani pipi amanyokuo yi ene omama mu a wo mu bu His Excellency na nado danko akufo de na da wo ma no Ghana fo hwani o ma bia from animu ahwa na so emma ni ase wo twi bibi twi ne adekro no so manager se bibi ekuramu osoro ho enti de ekuramu nyina aye empanifo ani a enna ho eno mama ni oma ayesa John Dramani Muhammad to ne samso en wo chem se ani pipia manyokuo no onum nyansa akadem wamo adwen omre bebu man no ayira enu ntise se o ma hwehwehwehwehwe aka no for real 13 so ekwa obi man so kwa hwehwe nyansa na ba na nyansa no so onkonko pe free baby ase IMF fo ho na IMF so de eduru wanum ko pe nyansa de a na chese enioma atinkensen ati free enu ntise se Ghana eman na yatim wo no enioma nkoyie kura no wase so bori nyina da Ghana fo emmo eye Ghana man pedi na dodan kwa akufo na bedi ache Dr. Alhaji Mahmudu Bamia sans o manye hute watu ane nsem biemu a na wo kirem se aban we ya wosiso no de onimu a onim se chese ade no otremu ana atu enti watu opposition wa kansempe wansemporo ye ba ye we esika no se ye de agete so ekwam de atumi ni se wo mo amho momfia me nkwa bankasiem na me ma oman Ghana nkwa nanim na Ghana fo aboajesu ye no wase ane ye no ane ye na ye brei ane ye na ye tie MPP fo tie enti na ya brepa no ya gye ho a enje enu ntina sam a waka nyina dane se Ghana fo mo mani na ho kawe na NPP fo de ya tia no wanom de asokwan adane Ghana fo achenchin ade po mo de adane ya wie
Wonum adie twa ada ho achimba ho amasese Ghana fo nyina ni so tan wo mo enu ntibra so se Ghana fo yo mo nioma yie etoto nioma yie na chiya no so no yeso ne hwe ne mpra etoso de wo ho amiansan so de ayenso ne entwe na wo mo so emfa nioma begu akwan mu esan se de nyansa no nyankopon e de ama NDC for. And when we come back into office, I have said that we will make sure any opportunities that are available to Ghanaians, you also get your fair share. Because you are the owners of our party. You also get your fair share. And you are going to win the overall. But for us Northerners, we respect our elder brothers. We respect seniority. And so I had to be careful here. If I defeated my elder brother in his own hometown, it will become a big problem. And so I put the foot on the accelerator gently. I didn't push it too hard, and truly you guys honored our brother. He won and I came second, and we've been working together. Today we're all proud of him, that he's the right honorable speaker of Ghana's parliament, the first northerner in the history of Ghana to become Nipa wutini kai aya Ghana mampani dada John Dramani Mahama ni kura mu wase eni pipi amanyokuo no bakwa ya so otumfo obo baabi kwen na chese ho ni hia no obakwa nso na angwafo ya wonom aye dade sen wo kan jagum na chese wo pese wo nane dade go no na wade kwa de dade sen na eboa maye ka banku eto ene nchenam ya di biria na ye ho toye num nsuo gusuo kiosuo enu nti baabi abakwa obi ye na ade bia na nani etene honom nani ewo honum bebre na chese ho hia no enu nti wo san so asisu dua bie maka se na nando dan kwa kufu ado amamuo no omubu no omu husuo 2016 sempe 1 sempora wo muka nyina da ato nsuom wo mantimi anya hu no mu diteni mpo aba besoso chese eni pipia manyoko na awie Ghana fo samu akoni adu sese yatetia pasam se kontebe enu nti no ne de na samu wo ka nyina da ne sem ebra so se any DC fo so atitai fo no wo mo support amanyoko ni be ya adwuma denden modern na omatimi aboa ma any DC amanyoko na sanso agi abandwa na ba betra so na se yetratra yeto so ama DC fo tratra to so aka so na na don to so dia any o the Ghana fo be kodich ebomu tu ana ode Ghana fo bewura enu nti no se ebra so se NDC members no obia babon ho so na enwoma wodro na nadodan kwa kufado ya enye no omaka no womo so nji akunya no betra so no mo sesa nyomani na Ghana fo ho ento womo na ye home 6.5 years. It's 1.5 years more. There's no miracle going to happen. What they've done is what they've done. They're not going to add anything to it. So anybody who's sitting and thinking there'll be a miracle in this last 1.5 years is just tickling himself and dreaming. Nothing else is going to add. What you've got is what you've got. There's going to be nothing. And as far as I know, there's nothing here in Wa East that NPP came in the last 6.5 years and have done. What they've rather done is that good things we're doing, they have stopped them. I remember we're building a girls' secondary school here. And as soon as we left office, where we left it is where it is. And so I wish to promise you that NDC is coming for sure. And when we come, that girls' secondary school will finish it and we'll make sure that the girls of this area can get a good education. Abusia wasi the MPP for ya no. The omaya no maya no. Ti almost aka 1 year the IMF for so traffic show. Nipa wuti ninkan aya Ghana man pani dada John Dramani Mahama anopa no sia Ahenkan Kasiebo ene esi nkonya so ayeso yedi mu nchechiremu ede esomo ewa Ahenkan 93.3 FM so na yakoya nim ewo zavufem eno so ayamanwesem kro na NDC amanyoko no akache ene yegina eyade se na wonim gwahoboa so se kanyakopo ya adoma da wochena eno eye mebo so mede to so eye du miensa fun pironi aduonu miensan eda memenda ka ombe makwanya na amanyoko no emma mekire tu ani esi ahene no makoto santere na kwamakoto aba ede yi wonim frank atuni na afeso so no wonim mbehwe no mapre eye mrase bedwafia kunya no wonpesia hodo so
omatwe omo so ntonto na so semi no ekase abato no susu aso se betimi akoso sentimi enkoso no akoda ne boache bi edin ene na chese ye behu ba bia susu ade bode ho no eso ebefa sanse opanyini ba ko no presse wono so pese otu frank ade mama nyoko no watabiri abato dwumadie na akokopiem e wasende bia nene na asende bia no so behwe na watra asem no so na afi no watimi abua na empayfo hu se de no masibesibe akọ eno nam subi ama NDC amanyokoro don freni mekire national organizer eye Owura Joseph Yamin wade nsema odo e de atodwa a wo kirem ese se wo hwe ade a doctor Kwabenadofo a wono presi obeso otufra akadema NDC amanyokoro na watabri amanyokoro do makopiem asede bia no wo kirem se papa na amanyokoro ni papa wa ha amanyokoro ama amanyokoro no ebete mpenten kwa pa ani ebusa se oh adasi we de ka asem na aba ene ye hwe ne asiesie ti ese de be obi abenya no entiase enti adenti na opanyi di asem aba no ochebi se kwaku frimpon asem odi abanyina ne se okopiem ewo eye kumawu abato mpesua so asatemantam a eho won so momra se badwani ana osi wo manamu sebsebe mpadi asa wato nanom awonse do enu nti ewo se yehwe ne yeto aba yi obi fufro di si wonum na koba ne se yakwase do ne se by election ewo se ekoso na enam so masisiam no kase kura so ochem se aka nafua kakra bi na chese sa abato no dwumadie no so afrase na so sanse NDC amanyoko no manya hye dada won pese wonum hye no moto abadi yi wo franka tuni nti no eyade so munyina dwene no akwakọ di sa abato no dwumadie no achi enti ama wonum timi nya akwanya kro mpo enko kumawu ho enko boa de wono prese obehye se obekomra hye badwafie ewa NDC amanyoko no edimo wo kumawu abato besuya so M1 mpo ese wonkoye campaign na so NDC amano kase okohwema MPP amanyoko no wonum amanyoko no mpanyufo nyina ditwi akogu kumawu a womo ebo mo de hye no achi dom se de beya eye mrahye badwafie kunya no ne sabetimi aka na womo NDC amanyoko no mpanyufo do mutimi nkoye esansa abato we ya hu enti na neisa Dr. Kwabenadofo sa tabu mo de makopiem asade bia na jese isi asese womo sa omadwene sa de omani kochemu asade bia asem be wie kakra mpo no enso eya asem etu ochem se Dr. Kwabenadofo de sebsebe mpredasa wa ha amanyoko ni pa na so nyina mu no wo so de ogidie ese ene dai ede rebe ayade se court betimi amakwan amomatimi ahwa akwakoto mabande fro se de beya wo mo NDC amanyoko ni panfo so betimi akokumawu na makobo mo de hia wo no so ehwe so beprem na se badwafie kunya no ewo wonum edimo ewo by elections a eno so ba be koso no. We are worried in the sense that Dr. Kwabenadofo, the action is causing our involvement in Kumawu by-election. I don't know whether say a deliberate. Kumawu by-election is 10 days after NDC's primaries. Because of our primaries, we as a party in Kumawu to assist the Kumawu constituents in doing their campaign. MPP for Nina are in Kumawu, their national organizer, their regional chairman, their whatever or more. We can only do that after 13. Then Kumawu parliamentary candidate and the Kumawu constituency executive. Wey eye opanyina on na ye don freni anase don boaboafo edema National Democratic Congress NDC amanyoko no Owura Joseph Yamin ana rishimama woten nka enso eno Ahenkan fa Mother's Day ye be ye ba bedi ni dipa ye bedi ni dipa ye ndi ni dibone enu ti uye maame a na wachen waso na watie bi na ye ba be no anwamo me maame mu ka ase kwasi ade ye be wochene meme ni kwasie ene ye fie ochena meme ni kwasi ada ti Sunday ye be aye Mother's Day maame fu abre wabrabo emu doso be ma bi won motimi ni oba wo enan enum no watopia fa jan wadwane o ba hwehwe no ahunu na ayi ase akokọ ba ta na ne medinachi wahu agoko ni an medinachi da bi tiama ne de omobra pa ukwadwomu a ya akohwe nsuo to achem da adwa ya afa no mo so mo ye ne fofure kohwe akire ho nsuo andre to ye gina da ya maame no mapampam omoniyoma no mo kataso no mo fa no akukuruhwe asesa enu ti Mother's Day dru a ye dini dipaso enu ti Ahenkan FM me mamu ka ase nyame adoma kwasi ada baso na de ye ne se ye penipa num ya wo mbesi akan we bi de uhia ne se obeba na wabeno anwamo wa anwamo sofo mo ebepa se teta te no wo kwa de nyama bekopa
nti woya maame abra na be register oba betimi de oba aba na wabebua kakra na dia mode be yesa anwa se emo se ye de ben beef tolo beef ni nyina bi wa hadada enu nti bra na be no amo no na ye hwe de ne aduane ede unza nwa mo ne anya no rosa o ye wo tactical tactics o mode ye ti bra be you tactical tactics ni na good that the same nim na ye hwe sampa ye wanwa mo ne wo anwa mo ye ni udi afili enu nti no first nipa obedi first no di obedi first no or the tabletop fridge fufro na ekofie ni obeto so mienu de TV 32 inches ni bi na ekofie do beto so miensa de rice cooker na ekofie enu tika national sequence ade ye be awia don cooking wa Ahenkan FM ase ha ya ene ye di dwumadie no hyehyehye so na dwumaku ahodro aso ase eye ke asanso furniture ke asanso de table papa nkunya ye tetetu ofia nyina na ye frames oil wono so eba no fi wo papa nkran de jaje aboso Campon travel and tour baby a wo betu kwan akobi odo beko ice gold mineral water so eya bodwunsuo KNY electronics eno ewo north kaneshi enkran ene eba no electrical appliances dia wo mo agimu tintiman pa odi Ahenkan contract works wono no wo sisi adan enti wo pedan a onya link no a wo mo sisi bi dada enu nti no ansa wo kwakoto wo dan cement nso a wo mo ton bi wo mo ton blocks nso royalty insurance uti wono mo aya sie bibia betumi ato wo fia wo nti oda insurance scheme bi so a fie hye ya we si ya no omo aba be sortel royalty insurance for no angel bakery for so ya ba no se yento de a wo mo ya de pato pan no meat pie pastries awodro cake de de keka ho na wo ma boya chidom kwanu no na ye wie Mother's Day no si ye di ni di paso ati ase enti second part 2 ne so Ahenkan FM ene SAK distilleries ena akabom na sakwo wo mo no mo ye lovely sobolo alcoholic drink na ye no na akaba chiri mu a Mother's Day na ofa to so mienu no ye de kwa akwohwehwe so ewo rice under pap no ewo achema boabo ne ye di tam ye de taso enumre no nso agire wankasa wabre ukomu atimfifiri ansa na wakofie ene ye ginamu a na Mother's Day ne be di pa rice under ho no enumre ne be di ne ye na wa wonso ubetimi aka asem a afa maame ho asem afa maame ho ebe company fa koma no nso no unsu benya achade soronko ewo rice under ho enti rice under ya ne so maba wa no na ekọ we de Mother's Day ni nyina ma mpanifo nyina mbra rice under na yendi mu celebrate mu kama sanse nipa ya ade a wosaye ye enna wo mo ya ade a wo mo saye ye mo bredodo nti Mother's Day jeja ho na Ahenkan FM emfa untu fa Yantua Kasiebo no eswe ukopiemu ewa achem odan electoral area baako eho no mo eya asene ye electoral area Brim Central Municipal Assembly no mo na wapo mantempa wo manu dam esu afre Ghana Police Service ye wo achem dan se enioma nkwaye bambon sam ya to na sawram nya kura to ne pa hwi enu nti wono mo srampanifo so mo mbra mo nsra bam na asem wo mo kafa bambon sam nyina da ho ne se daddy go fuei wo mo jijiji daddy go wo mo ha o madwen papa wasane ye electoral area ho enu nti wo mo de o masam wo mo kanya ne se bambon wa retire a oya wo ba no ba sesa enade asesa saneoma no a wo ba hunu se Sama nhwe ya sesade ya sefata dantamasema empanifo de mbekọ ya de mbekọ akotwirimti ewo se me comport me hudi me huni enso esense bambo nsem bia ni wanti ewudede wo mate asim ene ese wo mutimefo asondan no wo mu etutu omututu so omututu enchance da mutimefo school no wo mututu so omubibi na bone nti
omo ho adwo mo pa se kokobia akoko ntino cheso wo de wo na mafiafie mu agire wa mfa wo ko potensi ho age se wo da de sen bi nsi ho chese bibia eye dade de o mani chi ko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  bono mo beto mra dada wa deda wa kosan titenkura agbe so mo so na ma kire trum no ma fa dwane ko enti no amosi ahomete pa nti omo sese mpanifo nko na wo mo nhwada banbon sem enyina na so brane pa e wo mpatam obi di tudwa ya no wo mu kirem se mata di suku bi e ho de mekan ye ya wo mo si ja bakọ na kokora wo mo si so wo mo chempete empeta wo mo kwa didie wo mo si chance dan so na ne o chi wo mo na kode ntempa stress no masi na sa wanchi wo mo dia ne ne ubeti wani no ma kuru wo ma yi dan so enchance nyina da na we no wo mo bo abane ka na timamufo so mo bra pa no ti empanifo abosifo a ewo achemodan ensore waka amile me sorry ya me report ni nsiwo we sani die nsiwo nene ho na be fa report sali me fo ya wo mo befia ha wo mo ta befia ha pa obi eni ha no mo aba alimi na me se alimi bai na wa ma sorry a me be bo ma mpesi adie na me nya report we obi dia wo kodwom no de ma me oba no obaji a eno ani se misiwo matter di school mo no alomifo no nya asam ketua ayi ano ma wura ofie okru porto o daddy sene obi bia o mese sako nti e ha ye papa o da kuma no mi se nti o mo hwe ni ye na nsen ye de ayi nchen na be gua no mi se o mese nchen dan na afia no mi se de koi so mu se o gate da o de be wura mo sisi a sister bia o ba me yidu an mi se so no mi se okwa adwuma awia na mko bu ni porch ni ko sisa ne nyoma nyina la fi ho no alo mi fo na be yesa de no police fo nya wa de ma papa o mantem an mi se semeti volunteer fo o mantem an mama ye a nke be boa pa Nipa wuti wa munkan ya di shebia ewo asenia electoral area ya no Obrim Central Municipal Assembly ni mo achemudan abato mpeswa so na enu akire ma assemblyman na owo mpatem assembly member honorable Papaya onimonyamfo Papaya nso edi say to yenim alomi for na asam no de I say ya kan wo general assembly sa na say by decision so muteki no mutumi take say decision no last sitting here ya ka say yempe mo ha abi because me as an assembly member kwan yankofo edi me fa so wo bono no so ha no afre aboro me so etimi de mama assembly na so ate mama police for na so ate say yempe mo wo ye bono no so bi ompa bia no omunyi omunko but assembly ni ntimi nya say akokuduro no etimi nka say ampa ye ditum say yemfa mo emfi ha na akoya ni se fede upie na baba na wodan no ya bie so chance na gufia ya sisa chance ni na de ko sebi school dan kra wo no se do school dan na mo futu nchi school dan chance dan tibi de mesre se ne perform betimi ayi bia sia de omunye no mufio an se bedu ba bi no ebe ya se ebe ya amanfo no versus omo ebe ka ko fan sem bibira ba ye de ka me manfo no se de omakoma no ya kosoro endo ya me no kasa ya se de fo mo bro pie nkofo report ni a wo nyina ade che na ba me ni wo kasa sia me no kasa Kofu omo hadwin mo hadwin papa nipa wuti ni kan aye assembly member wo asenia electoral area onimonyamfo Papaya na enu akire presiding member ewo Obrim Central Municipal Assembly onimonyamfo Clement Atefanso editu dwase wo matikuo kradado ya wo mo ehwe na akakakra so mbe pagya tukuo nim na ene baabia so kumo na sankofo ye dra wa mo pa on bejo mo ho gina e wo mpatam ha scrap delete no nansemu on the 13th and 14th April assembly members echo asitna the by say anka assembly members no yen take decision na yenhwe na scrap delete no yen yom free maintain mu kra echo by no nia ye de ko gina ya ne say ya ma ye ho break akra na ya che committee ni jumadi a omo be di ni nyina no say omo be hia omo a omo ye scrap delete ni nyina wo maintain mu na
omono ma hyehyɛ modalities foforo bi ato no sɛ akrono na ekoso mentini no kofo no wiade ni nyina na enim sɛ ni nyina no mokoton de mass scrabblers anka scrabblers nka niema ɛwɔ foma enye no ana yɛ de brɛ mo na so bi si ni dan kra no etimi ko tutu ni niema na yɛ de abana mo masɛ no na maton na bofo na mo no mo hyehyɛ mra na krono no koso de a yɛni bibia yɛ sɛ yɛ bɛhyɛ mra na yɛ nka ka ma politifo ni ama mo brɛ test scrabblers mentini no mo nyina no enyo mo nyina mfiri ko yɛ mpɛsɛ ba akokora ɛbɛka megidi sɛ so mo firi hɔ no mo a ɛbɛyɛ den sɛ obi betimi afa kuya anema no na wɔde afoka na wɔde akɔ nipa wuti nkan ɛyɛ presiding member Emma Brim Central Municipal Assembly no sanso ɛyɛ assemblyman na ogyinam de madesha wɔn mo tubotom abato mpɛsoa so Honorable Clement Atefa na anopai upensuo ababobɔ na atimi aboa wɔ sɛ ya anopa sɛ ya wia sɛ ya homache anadwo da shompo na sukom ɛde wa ka na hyɛ ne nso ɛsɛ ɛyɛ rich drop mineral water ɛna obia ɛnso ɛbobɔ bie rich drop natural mineral water enei sɛ woni bi asumufi ahoho ba pɛ ombetu abro ombu befu pa sanse no ana nei ahoho eba yedi bisa wonom ekwan so sanse yesu papa ensu a wonom aiboa ma opom den SCP esita sanse dia fefa mfidie bia mu ahwɛ sɛ nipadua no ekogumu a enkofo haw bia enso emfa emre nipadua no mepacho atichi ne benche ba bia obutu bia no rich drop natural mineral water upe bi nko ade nyanso bete ahomam ye de bi ebeto bi biara ubutu bia na etimi enso aboa ye pa me pa chaw ensuo na tena yankasa no open dudom etua wode wani bekirem ewa achem aboabo Peace Town ka so anso na ubutu a ACP na betimi di wani enso ache no akwaje nsuo no wo so de me pa chaw ko no matim se wonom kwa de yatufo bo pa na we kura de agushan mo ye de bre wo no so timi se ne bo no enso ewo from tiano pay me pacho rich drop natural mineral water and I make for enso ede ama wo kana se ne so esa bedwakom na hwe enuane ne endro dwumade ntotoye eso no wamdom nsa ahyase FDA for asem na me kanti no won se wonom afi emfa ha obia emfa emrew from 0241 666 508 0241 666 508 and 0555250872 0555250872 eno rich drop natural mineral water pebi na bobo na etimi enso emfa emwao na mayenko bi man shutia we na yensore so madwuma de aduonom enso ento aso emfa mawo yenyina yenimusem ese okopiem ewo Russia ne Ukraine omumie no ene echeso mo ento mo ase ntokwa no masesa de abroso ne omako a tokwa no ehwa na ase brase ne wa na ase pija achese enya asem ketwa ne no enam so bi ama mama ahodo na akeka ne nyina so ehuni se da bi eyade a ense emfa tento bi aso ekase ntokwa no penfo hwe nanka no emrase na so sem no ekase de omso omontese odogo bi kura enu abe na South Africa man na ababeto dwa ekyeremu se sa womso so omhye kokoase anaso omhye sumase a womo eta Russia fo no achia ne sem no kase yeso omahye akode de agu ship so a womo enso ede ekwakoma Russia fo no se wono mfanko anaso omo emfa enso enkodi Ukraine fo no mpabro na no na USA wono so aban no ekyeremu se Nyoma South Africa for Russia for a one no omunya hwe ye pa sanse nyesa no mde ne sa yani emra ye hoso na ntokwa na atra na chese aikwakwa ka mama ya hododo na so ekoba ne sa na chese entwa yi USA for mpan for kyeremu se omde ye kombenya na nkantokwa na kanu abras ne nyina ye so yetimi ahwe enso aboa amasumdie yetimi abate atfo asasi so enu nti omde omokeka kyera mama ya hododo na wono momususu jagumu no sitru pa ne South Africa for se wonom nya hwe ye pa na enkabe ya komoncho mo so efa enfri eyesa eniema mpese mo hye Russia for achi emomo enso no eso ntiwe enso F2 sema na me no kase US one ambassador to South Africa Ruben Brigetti wono na cheso de same way enso etudwa wo bo South Africa for kokose so munim se Russia for semone enei omguzo mu edie no mo nim hu bia omo hwe na wonom so enjai abusuafo yesi
Ghana de shema na brema kwan ama ye de anopa no sia Ahenkan Kasiebo nsem twefo da Roma wo tentem de gon krata so ye de mu nchemu ni nyina enso ebesie aseda e kodi ama kwame asante na da Roma Facebook live, YouTube live, social media handles ni nyina no no ena ma wo so bo ni akohoma ena afeso no oru abilima so share se so wa wutie Kasiebo no bibia so ebe kotototote de ama wo to no ye technician on duty anopai wo somfo ye me adwen pahene Kofi mensa adwen papa na papa ende wanim kan mene ahofe merima pedie the beauty queen mother Afia